Ogwakea gwatukana baya ciiko cia ugimarithia wa airitu kaunti-ini ya West Pokot ikoretwo ikiambatirana gikiro kinene kuria gukinyithia riu airitu matanyihiire magana matano magimarithitio kuma riria homa ya COVID yaingirire guku bururi-ini. Aruiriri wa ihoto cia airitu kaunti-ini ino uria nowe murugamiriri wa gikundi gitari gia githirikari kia irepdom tila chesang macakaite akiuga ciiko ici ciambatire na gicunje kia 74 hari igana kaunti-ini ino ukiringithania na namba ya kibururi iria ni gicunje kia 21 hari igana. Because we know that the girls are in the villages at the moment who are suffering, who need urgent medical attention, and they are hiding because they fear that they may be arrested. So we are actually appealing to the community here that we need our girls alive. Chesang athiete na mbere na gucakaya ukia niguo cungiriirie andu aingi mahogokire unduire uyu ta njira ya kwimathira uboco kuria airitu aingi marikia kugimarithio maracoka makahikithio kia hinya. Lost hope. They've kind of lost hope. Girls have waited for over 3 months for schools to open, and now they have ended up, resorting to being cut, or the parents cutting their girls off so that they can be married off. Chesang ekwaragia hindi ya icera ria nduko mugwanja matura-ini ngurani ma gicigo kia ubunge gia Pokot ya muhuro kuria gikundi kia irep kinyitanire na thirikari na ikundi ingi guthomithia aciari ugwati uria ungicungiririo ni ciiko ici na kuria mahinyiriirie aikari manyitanire nao kuhukia unduire uyu muhetuke ni mahinda. Law is very hard on everybody at the moment. The chiefs are working round the clock to bring those who are involved to face the law. Maya mokite thutha wa kairitu ka ukuru wa miaka 12 kuma wadini ya Tapach kuhonoka cerera thutha wa kugimarithio na kura muno na riu karathaiterwo thibitari-ini wa Kapenguria. Murugamiriri wa bodi ya kuhitana na ciiko cia ugimarithia wa airitu Nicholas Songok agikira mukana kuria aciari aria maratabania unduire uyu. Kuna ile madhara ambayo kwamba ya kiafya kwamba wakati msichana amekeketwa anaweza akafuja damu, na hata wakati mwingine anaweza akafuja damu na anaweza akakufa. Nyingine ni kwamba msichana mwenye amekeketwa ikifika wakati wa kuzaa huwa anapata complication wakati wa kuzaa. And then of course kuna other complications kama mambo ya keloids na madhara mengi tu ambayo sasa itawakumba hawa wasichana wakati wamekeketwa. Munini wa kamishona gicigo-ini gia Tapach augite makinya mahiu ni megutacokirio ria maratabania ciiko ici akiuga gukinyithia riu ni maiketie ngono mutabanio umwe wa giko giki hamwe na aciari eri na ciana igiri akiuga ciiko ici ikoretwo igitabanio githaka-ini mathaa-ini ma utuku. Wameshiriki, kuna wenye wamefikishwa mahakamani, kwa hivyo wako na kesi ya kujibu. Miario ino ikiretwo hinya ni cifu wa itura ria Tapach. Wachache wenye tulifuata kuwasika na kupeleka kwa polisi. Ilisika mama na watoto yake wawili na baba yao. Gerifo Tera Kameme TV, Jitagwo Muringi wa Gure.